Dobar dan, gospođo, izvolite. Dobar dan. Ja sam Sibila Smežuranić. Šta? Rekla sam, ja sam Sibila Smežuranić. Znači, vi ste bili Smežuranić. A kad ste prestali biti? Dapače, ja jesam Smežuranić. Pa rekla sam vam malo prije, ja sam Sibila Smežuranić. Ti si bila Smežuranić. Kad si prestala bit? Šta kad sam prestala bit? Pa to, Smežuranić. Slušajte, pojma nemam što mi hoćete reći. Ja imam dogovor sa doktorom Kunićem, molim vas, nazovite ga. Doktor Kunić, molim vas, ovdje je gospođa... Molim vas, bez imena. S kojom ima dogovor? Gospođa bez imena koja ima s vama dogovor. U redu. Veljko. A da, ovdje ova gospođa... Sibila Smežuranić. Halo, znam, rekla si mi 5 puta da si bila. Šta me briga bila, di si bila? Doktore. Ma da, ovdje je gospođa koja je bila Smežuranić, pa više nije, pa ne zna ni ona kad je prestala bi. Da. Dobro, ambulantu, dobro. Kaže doktor da idete kod njega u ambulantu. A gdje je to? Kroz vrata prva desna. Hvala lijepo, gospodine... Šemsudin. Bio i ostao Šemsudin. I žena. Sad si bila, sutra nisi bila, a onda opet jesam, pa onda nisam. Odluči se više, majku mu.